Nazulu ka verset moko na kati ya telefone. Telefone iza ni Bible mais oyo nazuko gangwa te. Na yebisi yo uyibi ngai ne lali poto nazulu takaka ja. Ja, ngazulu ka ja awa ekono bi manakati jeunesse. Les gens n'ont pas pirate au numéro 6 IBC 77. Pirate revenez là-bas, na magana na pirate le BJJ, vous même les taper, les soulever les mains, je lève les mains. C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Awana Émergence One TV avec Saint Thomas Bukamona Bukakwikila par rapport à l'évangile. Yango ijana imoto na WhatsApp kena tutele na kota ni tutele ni uta mkubwa papa yakano papa ubinga makasibuni yangu nazuru ka verset moko na kati ya telefone iza ni Bible mais oyo nazuko gangwa te tale yerenga Bible na eza place tale nsambo kuna yerenga Bible sana nuki mkubwa siri nuki yango ngazotone oyo imoto na tutele te nakota WhatsApp na tena WhatsApp isaita mkubwa papa sana nuki kwa tina hiyo Biblia ko yango imo tena tutele te fora kota na WhatsApp te na kota na imo mkubwa papa bajini tina hiyo Biblia tare utale ni mtu yembe tu plus yo ulala ne cheke ngone shele mtu yembe sana nuki Simba na oyo nazulu ka verset moko oyo ngai ne raisonner ki na kati ya ndoto tai ya unga nizotone papa zulu ka chapitre sera na mkubwa Yangu koi makamuninga zumoni hapo tari na sala ina kati ya jeunesse même on a que comme na Jean siko nezoto ni papa uzukata ngo uzukuteka ngo batondi papa na kati te saki ka ndengwana esa ndeni ngana zulu ka verset musuzu ndake comme na Jean na tata siko ozulu ka verset ni uyebite makamungalo zulu ka uyebite Apocalypse. Voilà. Oui. Mes amis, c'est toi papa. Ou c'est ta maman. Mon fils. Maman. Mon fils. Mon petit. Mon fils. Attention, viens mon colo. Yo, Oh, ma bien papa ça taille. Oh, le gars va faire ça. Na yebisi yo uyibi ngai ne lali na buto na zulu takaka Jean ngana zulu ka Jean awa ekono bi manakati jeunesse ngai Jean na kutuna kine kutuna Jean na bongo ko na rukisha tia za ko mwana tina rukiti me loko Jean na mukanda Jean jaraka na za ko de madereni te na ruki madereni ti madereni Jean sirenity na wana banga kina madereni iba microcher na kwiki ba me sikotera ba me rappel malaka ngai na zuko pale ni coach madereni kati yo Madereni nenda kuna ya iyo komina molimo Paris Denis yo Madereni c'est toi il est accroché na soko pale te na sareki na Jean na kio mumo na komina jeunesse mama bena hapo tango baninga baje kotanga wewe baki kotanga hapa sina baba mikora kala tanga mokolo kwanga je veux bien retirer les bibles comme je n'ai pas de bible ngam kuto français na manipula kango mai kasi yo utanga bongo ya bangi sangai kotanga bible bangi sang tai kasi j'ai bien dit egre na bandaki na livre ya Lingala chini koti ya bible français na Lingala na luki na Matthieu chini jeunesse
naye maman on continue à c'est pour cela que vous n'avez pas étudié la Bible, vous ne comprenez pas. C'est quoi? Oui, oui. Et ça, on a jamais. La Jamaïque qui va comme on t'entend la Bible. Non, je vais te lire les Bibles. Où ça intelligence? N'a pas dit qu'on t'entend la Bible, la Jamaïque. On va comment? Oura Jamaïque, Oura Prêté Maï. Non, non, on a ça. Bon, on est là. Yo, ça intelligence. Yo, c'est Jamaïque. Yo, ça intelligence. Yo, où ça intelligence, il faut oublier ngo. Na zako panza la Bible. Pensez ngo. La Bible elle est claire. Non, elle a qu'on a pas kotanga te. Hein? Elle a qu'on a pas kotanga te. Ouais. Elle a qu'on a jana simana. Oh, mkubwa. Mkubwa. Ya sugwa na maternelle. Ye nabi afanye pesa kumba mabibu. Mwana mgeni akumba mikoro. Ye pesa ye mkubwa. Bible tu yo kufinga bana. Ngana choka. Mwana acha bidon. Tout la nete. Oh, distraction. Oh, distraction. Mais elle a pas pesa nga. Maman il y a côté de distraction. Ya ma bima mon téléphone. Ma, tout que me la mao. Ah. La tangango, ngana. La Bible elle est claire. Jiga. Bible saka sokoringo tanga fuera poza na ausi. Kama bisho mubaria. Oh Bible jana. Na soto yo ngai na pesi yo Bible utangela ngai versere. Siko uzule nini? Na kanisi babasi. Tangu Maria nyoka maki. Bana aputa litemena barabara. Mara jako bunda mapime ya Yesu za. Bakangi yeko to mara kangiti abodika ngaya. Aina roba ko bata diko bimicha mwana Yesu za ko bima. Siko Bible au ninga jabo yo kanga. Ile jana no. Pesa Bible. Na chapateli. Na bibi pesa ngai. Pesa ngai Bible. Bitana chima bitana. Pesa ngai Bible. Na kwa Yesu ninge ba peti ba site roba ko mbala ngai. Yo uye awa tu finga ngai. Ngai zai na sai illettré. Bongo yo kutanga te? Ya. Yo ngana na tangi. Yo nani ngai. Ngambo tenga ibe na tangi. Utangi te? Ja pesa na tangi. Pesa na tangi. Ono ole na makanisa ya mi yele te lungwa. Tala tango bia. Tu pesa ye mkuba mkuba. Papa. Na bia na zai kutu na zai na Jean. Nani? Ngana zai na Jean. Jawa. Tina ene ngina. Yo lungwa na Jean, ukete na Jani. Jani ukiti na Apocalypse, ukiti na Marie, ukulu. Aba na meka kiona ta soko jera, mkuba jera. Mada, va, mkuba jera. La isa biso classe oyo utanga. Mkuba aba komini. Na ngana ta papa biso ka jamais. Nani? Mais jamais, ngana bangi ko la poste c'est l'esprit qui c'est l'esprit qui me dit plairer. On est Bible pas tant bien. Ngana jamais qui n'allait là. Pour notre Bible, je vais te plairer. Lungwa usai lettré. Ma tangi biso. Papa na tanga tembe. Zela au yepe au lelo bene lambite. Lelo bene lambite. Sako kitenga. Zela karem. Tangu Yesu babaka kende kulusu. Tangi la biso normal, ai ba komini. Aba komini version. Langelo yao akosamba ti mokolo ya suka. Tika mkuba jela. Ya motanga na kikanga na mokongo. J'ai ri au nom de Jésus. Barba Kamet. J'ai ri au nom de Jésus. Osa pasteur pour le banga. Déjà Bible c'est la verset biblique. C'est la parole de Dieu. Cet esprit qui m'a yé. Cet esprit qui m'a. Tangiza na yepe tourna ye. Tuyoka ye. Ranga oruga ngai biya yanga nyaringa. Ali bajara ka boy ba pesi ngai na kera jana sukara hapo na kinga hapo atina kwa hata na baiko. Jera na japo janga. Kwani boye. Il faut ça. Pirato di yoga ne jana mogana na pirato numéro 6 verset 77. Pirato a dit revenez là-bas na magana na pirato le Jésus vous même les taper les soulever les mains. Je lève les mains parce que la main Pirato. Na bacho kapata ki pirato makazi po awanga na ki Jésus arbite na ina kamba Jésus na sukuni mabokonde jana jebite jeri. Pirato nani? Jera na bosi. Jera. Na Yohan. Yohan yadi yoka. Yohan yadi. Nani? Korongora mukuru Kristo mugondi mugona pa na yamashia. Arobina zera beraka usara yinga na baji ya. Besi ga ya na bage ko betani ya. Ukuvi kote na ndako na tata. Jera. Dara. Mazwa Bible ko tita ndako. Ego. Ngai na yo usaba correct. Yo, tout ça là kaka makambo biso tout ça là. Yo botan. Yo je butan. Banga antina disna. Nani?
Tanga Enti na 10. Kasi yangu ngani tangi. Tanga na anglais ngana ko bomba na soko za enti 10 na anglais. L'anglais. Soko su na tema papa na ngana pesi euro. 1 trou 7 seconde. Nyos du yango. J'ai compté 1 jusqu'à 10 en anglais. Moi, j'ai pas mal. 1, 2, 3, 4, 7, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Mbote Mbote, vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Awana Émergence One TV avec Saint Thomas Bukamona Bukakwikila par rapport à Évangile.